Чурапчыга урбанет сылын тетемнәхтік сағалатлары. Бұ сылы сағалыр бір улахан тәрәхінен урбанеттар аты ерген бұстапқа жарманкалары болла. Улыстағы урбан бүгінгі сетехілерін Лена Дичковскай саналады. Чурапчы серигер отугар урбан сайдыбыта бубыстапкаға арылычы көһүннәм. Қарақпыт тута темир турбалары кәккелетчі урбыт арылычы көрбіт жақтарға қатанна. Бу тутачы технолог эделяқ Надежда Акенешникова. Тоймада хочотугар бір бастакынан полистирол бетонтан жерлері тутухан баран. Тығы серигер чурапчыға көһін келбіте 5 сыл болбут. Полистиролу ұруынан жырықтамыта 400 сылығар барда. Ол ехен төлөйге сылаңға полистирол эркиннәк бүрөһүннәк саңа котоннар бар болулар. Аны билеген тесирин елерин ититиба прогар итен кутуян үлелир. Бу полистирол бәйте сылыян бу тоқ курду мана корка курду көскетер онна кени сылаһын тутан бу именно берилиби температураны надалак сиргер тиен сылаһын теттер. Онтон бу кешегерен олорар эржон темир устара. Эдерди боллар кайы уяга аттак соллак, туспа соллак, истак темир уха. Василий Попов бу үренәчелерин кытта олорар. Бултыгыр такка бу батыянлак көмөлөк болор. Булар барте тутталдар. Маска экке болдун краноманы тутталдар, булка жандар. Туттар тарелдер болор батыя. 12 кило яһыннак балык бу бустапкага булаһы ылла атыланыр сынатыгар. 14 тыгынчага теннәһәчи бүгүн сок балла. Олур дүнән кинини сех багалак агырабата. Бу олу сөшөдүк суламы сылгы оягоһун бары хога бир мехка атылахан өрө көтө баран эребит. Жабы курдук чурапчы предметелләре саргылак күнгә элеләкты кадылылар. Лена Дичковская, Нургун Филиппов, Саха телевидениеде, Чурапчы.